gimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Aneh, gila-gilaan. Oh, lemu-lemu ta. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb, and broke, young, dumb. Yang udah hanam kawin? Mama nu pengo. Karena apa? Motor nak, kerja nak, rumah nak, gaji nak, kerja nak. Wah ina kan aku pengo. Gomez LX. Tante culik aku dong. Culik dong. Bos, kapan bos THR turun? Aku sudah rindu mau pulang kampung. Oke, skondel-bondel, apabila kalian menyukai video saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau memang kalian mau tunggu video saya selanjutnya, ya akan saya buat parodi TikTok di jalan raya dan di tempat orang ramai. Target saya apabila mencapai 2000 penonton di YouTube saya akan janji kepada kawan-kawan membuat TikTok di jalanan. Oke, thank you, terima kasih.